talar sana sumayang di tiang. Talar nanti lali majang ringi ratu sarang sami nanganing ulaman menawi te wenten surian di tiang gustin di tiang akeh talar saking dulu desa di tiang sana nonton presiden di tiang nyarsun sekali sana dahat ke sumayang di tiang. Ring rahino becik sekali mangkin puniki dijang mudui wargi kani dane nyari kanengki ngawen denang dane upacara manusiatnya pawiwahan. Nah menawi teu tuna antu kadane nyangre ring sepekarau kita tu sareng sami iadian ring sejeroning aturang panyembrahma lan lingit persidakatur titiang nganing desa adat penduduk laut banget ngulungi suragung pengampur. Ring rahina sekali mangkin puniki didiang jadi ngesahang puniki wargin didiang nanging sediringe didiang lumanti ngesahang wiratu sareng sami mangdo mawikanin puniki sane lanang didiang medewi wargi mepesengan iputu engki swantare nasan istri puniki mepesengan Iluh Yuni Ernawati saking desa adat Metre desa adat Penagur. Aduane kadaya sapunika ngiring sareng-sareng ijene dane doa restu dumugi benyang ari napkala dane ngemaran ring sejeroning griasta asrama mangdolangga kupung priokas bermaning yen benyangan ngawang putra yen lanang mangdo suputra yen istri mangdo suputri. Asa puniku pengabdi didiang mapangiring sareng ratu pinako nyangkepin ring sedaging tri uposaksi inggian ring manusia saksi. Ayo dicapan didiang raina mangkin angare pon menail wilangan ulu likur Maret kali tali 3 likur puniki didiang medewi wargi sahang didiang turmaning ranjingan didiang jaga jiwanya ring desa adat penduduk laut Kramu Bandep Angkep menawi asapunika sane persidaturan didiang menawi itu wenten iwang antuk didiang matur turmaning wenten atur didiang enten manut ring kaya ratu sareng sami banget didiang ngelungsur agung pengampura pinguntat atur didiang sinap antuk ucaran paramo santi om santi om alasan mangkin salah katur majang ring panggung keluarga.